holli Usmani Gawal kolenke menen ari meden yiduma meden kellamma meden weltanima meden weltornoma kono a holli men e jaka ka gaño amen ila non nyande sokada ko kaso men nanno battane kaydirima hakkunde ma e Alpha Condé wobbe wi ko gonga wobbe wi ko fenade kono labani men jaka ko gonga a yalti a yehi duuɓi 10 ala ko Alpha Condé waɗali men ala ko Alpha Condé wi'ali men ala ko Alpha Condé huwidali en ma kono a yiltitike a jokkodiri e Mamadi Doumbouya a feƴƴanimo yeeso a fertanike ɓe laawol ngol on ari o yaltiri Alaji Sellu e ɓeygure mum nden ko galle fii hiɗa ɗaɓɓude laamu hiɗa ɗaɓɓude mbuuɗe hiɗa ɗaɓɓude jikke a jarama Ousmane Gawal mi hollima hunde wotere menen sonnaɓe haali pular jibinande laggine men toroto fiima bimbe kikiɗe si tawi ko debbo heɓata ɓiɗɗo woni ɓiɗɗo ko debbo heɓata gorko siko debbo reedata ɓiɗɗo gorko lebbi 9 e balɗe 10 jibinamo muyninamo enɗi mum ɗin bambamo ko ɓaawo muɗum si tawi debbo immike fi ɓiɗɗo gorko si ɗum nangay men toranike ma Allah ange Mamadi Doumbouya yo Allah okkoron ko hinno ɗon fadde ɗo wuuri ɗon tamade koyɗe mon ɗen si wana ɗum ala ko yaltinan ton Alaji Sellu ko galle makko Alaji Sellu wi'ali on Alaji Sellu waɗali on Alaji Sellu woñana on Alaji Sellu yibbana on ko Alaji Sellu toni do partagene live meɗen o ko honɗum jokkirɗon o duuɓi 10 ala ko Alpha waɗalimo kono ɓay hari an Ousmane Gawal hikkaki yeeso hari galle Alaji Sellu ɗen lancaka ɓay hari an Ousmane Gawal hikkaki yeeso hari Alaji Sellu yaltinaka ko galle muɗum a jarama Ousmane Gawal wata hay goto noon yoɓe sina Allah subhanahu wa ta'ala on kono menen rewɓe ɓen si tawi tun ko menen heɓi gorko men toranto on bimbi e kikiɗe yo Allah ittu fiira e mon yo Allah ittu hijabu e mon yo Allah ittu ɓantal e mon yo Allah ittu ndaygo e mon yo Allah ittu kodu laamu e mon wata Allah hollon ko wiyete laamu fadde hiɗo wuuri min holli justice laggine on ɓay ɓe wi koɓe fenoɓe koɓe mafiateur koɓe jamfante ɓe wowlata gonga haray menen men holli menen rewɓe laggine ɓe holliɗo on partide ma e lendi hanke feƴƴiɗo kon wata kala waɗaɗo wata hay goto wullito e laamu ta goto wullito e justice joni waɗaɗo o yertan hoore mum ko onon hekkuno si goɗɗo waɗama wata o yotto ko onon woni ñawdowo ko onon woni ñawowo waɗaɗo o wata yottan hoore muɗum yo ya holla on way noon men tawi ko wolton kon fof ko ɓeppande on wolata gonga on wonata yeeso on wallata on wonata ko ɓuttata on wonata ko on fewjotatake ko sengo woto tun daranto ɗon ko onon woni laamo ñawowo sengo ko onon woni dartodotoɗo e sengo ko onon woni ɓe wolata gonga ha dargal ngal ero yimɓe kafiriɓe awa hande kadi partide ma ɗo kala waɗaɗo o yottan hoore mum so yiɗon fempi ko justice ɗo ɗon hekka fenande ko wawi yimɓe no yaade toon ƴetta avocat ɓe no yoɓa avocat de hande leydi partage ɓuri marde mbuuɗi yoɓa million ji fiyo dartane wolane no woodi ɗo komi yewtata mi ɓeyditana ɓe sonnaɓe ɓe biro neniraɓe mi waɗuɓe nde yewtere ɗo partage ne noon mi yiiɗo noon haray Fatima Balde depuis suka wakkiliɗo haray noon mbiɗa hiwrima moƴƴa noon Ousmane Ba merci gonga kono ɓay kon fenoɓe wowlata gonga hande kadi goto yata ko mon to fi landodirgol e muɗum fus goɗɗo ko yaɓa naɓatama e haala ko sa heɓay gonga si tawi a heɓata gonga ma ka wattete fenade joni kala ɓuccuɗoma ɓuccaymo kala gattuɗoma gatamo kala waɗɗoma goɗɗum waɗamo kono si Allah subhanahu wa ta'ala newni si tawi ko menen rewɓe ɓe reedi o lebbi 9 e balɗe 10 jibini on muynini on ɓiraɗan amen enɗiɗan on wullinima yo Allah wullingon aduna e lakara gouvernement Mamadi Doumbouya on yo Allah hawko fiimo yo Firawna hawko fiimo yo Allah hikkin Firawna yeeso mum yo sogolo hippu on wata Allah ɓutti ɓerɗe mon ɗe yo Allah uɓɓu yiite hakkunde mon yo Allah uɓɓu ñama ko hakkunde mon yo Allah uɓɓu ñakko hakkunde mon yo Allah liɓu miija yaala hakkunde mon wata ko mum ɓuttu aduna no ɓerɗe amen ɗe wuliri ni yo Allah wulnu fiimo yo Allah soñju on yo Allah uɓɓu o yiite yo Allah faw o miija yaala yo Allah faw on ande wata on ɓutti aduna e lakara Mamadi Doumbouya e gouvernement mum on kala wonɗo e gouvernement makko on ila e debbo ha e gorko ila e paykum ha e mawɗo on foppo yo Allah soñju on amina wiye amina commentaire kala heɗitiɗo o audio yo feƴƴinammo groupe mo woni o kala heɗitiɗo o audio yo feƴƴinammo e groupe kala mo woni mo yo Allah hippu fiimo yo Allah ittu fiira e mo yajul jalami warkira mi toranike on Allah enɗan e dina siko mi ɓiɗɗo julɗo komi ɓiɗɗo kubiya ko tornde Allahji ɗi waɗete ɗon yo Allah ittu fiimo yo Allah
hibbu yite jahannama e mum yo Allah darno e yite jahannama yo Allah ukkucondemo yo Allah yaltingon kala ko wonnon non mo be kala ko wondi yo Allah yaltinmo ɗon yo Allah halko on fof ittawn e nokkureji mon de yo Allah itton e fewjoje mon de hare noon mi hiwrike on ɗo o nani nenirawo meɗen mo waɗi nde yewtere ɗo ɓe waɗi nde yewtere ɗo pardon ɓe inni ɗo ɓe wowli ɗo inde Ousmane Gawal nano inde Ousmane Gawal to yewta ɗo ɗo noon en yewtay kadi en nani kadi ko yewtere maɓɓe ton ko duwa maɓɓe ɓe wi'i kala jokkuɗo ɓe c'est à dire kala jokkuɗo ɓe hare noon meɗe tori on Jamala Guinée sendite yewtere nde Mamadi no faala jama on fof Mamadi o sayiɗo mo faala jama on fof ko ɗum minata jama o yo immo moƴƴa wakkilo Mamadi no faala jama on fof donc nde yewtere ɗo no welata militant ɓe CNRD ɓe nde yewtere ɗo welata militant ɓe réformateur de sera GFDG ɓe ɓeɗo noon ɓaytum ɓe wi ɓe felliti hoore maɓɓe mbeɗa andi duwawuji ɗi no jabade moƴƴa no duwawuji ɗi wallahi duwawuji ɗi no jabade seede mum o fiyowni duwawuji ɗi no jabade mi addana e noppiji ɗiɗi en yii ɗo kala ko ɓe heɓi ala marsude si wona mbuɗi yata andi duwawuji ɗi no jabade ɓimmum noon kala ko ɓe heɓɓi waɗugol c'est impossible joni noon en yii joni mbuɗi ɗin ko yaltinteɗon joni wiidi on andi duwawuji ɗi no jabade nini pression kadi mi wolay ɗo kadi pression mo communauté international waɗani on CNRD ni ko tawata communauté international ƴettaniɓe ɓenni dès le premier tour si tawi ɓe organise élection référendum waɗama si tawi ɓe waɗi constitution ɓe uditanayɓe pour la première porte ɓe uditanayɓe damal aranal ngal joni noon mbuuli koɓe jonnano kon ɓe inni ɓe ɓeyditata ɗon hay e mbuuɗu woto tanki ɓe uditali ɓe tanki ɓe waɗali ɓe yiltaki à l'ordre constitutionnel donc jama on noon wata ɓe sikku ɗo lannali soɓe lannali duwawuji ɗi no jabade waɗe duwawuji ɗin kala ko wontir ɗon wonɓe waɗirde ko kene wonɓe waɗirde ko gundu wonɓe waɗirde ko yaasi kala filliɗo kala faalaɗo yo CNRD immo wata en jooɗo joɗɗen wata ɓe jooɗo wata ɓe jaɓu kadi wata en jaɓu ɓe juina en piiji gon ton wata en jaɓuɓe juinana en piiji gon to wata en jaɓuɓe hokka en ko hirnoɗen ha ɓe waɗa ko ɓe faala kon miijito e moƴƴa CNRD sayde fowtiɗe o sayde fowtiɗen ko ɗon ɓe woni wuggade sayde fowtiɗe o sayde fowtiɗen ko ɗon ɓe woni wuggade immoɗen daroɗen dartoɗen wata goto welsino Mamadi Doumbouya nani ɓe ƴettirno laamu Ousmane Gawal noon o yewtaɗo nde yewtere nde mbiɗe tori on partage nde ha nde yewtemo ɓe yumbiraɓe ɗo fof muɗum no seedi Mamadi ɓe wi'i Ousmane Gawal yalti kadi wi'i ɓe fof maɓɓe ɓe yalti ɓe wi'i monsieur Bawouri min mbiɗe respecté on noon seeɗa e par rapport Ousmane Gawal par ce que monsieur Bawouri no jokki haaji man ko waɗa ma exclure parti FDC hari ko kanko no vice président neeɓi no ɓe jokki haaji maɓɓe joni noon en yii monsieur Bawouri yaltini élection ji ɗiɗi waɗay ɗo élection ji ɗi waɗay hikka 2025 Ousmane Gawal yaltini c'est impossible de tenir de toutes les élections en 2025 Mamadi Doumbouya ini élection ji ɗi waɗay monsieur Bawouri yaltiɗo inni élection ji ɗi waɗay 2025 ɗo Amara Camara yalti inni nini taw pour le moment fus fixaka taw fi élection ji ɗin immoɗe daroɗen daren gente militaire on ɓe sikkiɗo wawi ɓe hoolike hoore maɓe ɓe famale ɓe la hawla wala quwwata illa billah hikka en wondire ka pays ɗo par ce que mi accata ɓay to on accata donc mi yetike ɗo woɓɓe goɗo ɓe addandira ɗo o ɓe yumbiraɓe ɗo ɓay ɓe addandira nde yewtere tawi minni mi accay ha ka live en tigui mi ara mi présente yewtere maɓɓe nen par ce que yewtere nde nde juuti seeɗa nde ƴetten 4 minutes 58 secondes donc yewtereji ɗi no nafude duwawuji no nafude neniraɓe wawɓe wadde duwawuji fof waɗe duwawuji Mamadi Doumbouya ɓe ko neeɓi nde hitande ɗo mi yetike on nde feƴƴata fes nde hitande ko billahi nde feƴƴata Mamadi yenali ɗum kadi wattane ɗum hakkille moƴƴa en fillodira kadi joɗoɗen kadi fewde en yiiɗo sukaɓe on ɓe yaade jaɓɓodira e maɓɓe waɗa piiji min mi darata hay ɓen wallahi mi darata ɓe si hay mo hollilan ɗum mi darata par ce que mbeɗa andi min mi haja mi yetike on noon mi combatata dictateur ɓe mi combatata e Mamadi Doumbouya mi ara mi combata waɗanoɓe vidéo mi waɗata ɗum wallahi hay si mi yi commentaire ji ma gon ton piiji go bordel ji ka commenté mi bloquete mi jokka haaju am fuu si mi haalata
kono mi piride ta laamu mi pirida e suka ko hoore lawol fe mi waɗata ɗum fes par ce que mi feƴƴidi ono min na on mi fala min ko woɓɓe ɓe wonɓe jokkude min ko hoore nden mi on nangoyde guere no ha nangue nango hoore boddi nden so on susata nangude hoore nden tigi tigi wata on jaɓuɓe nangira on hoore nden acci ɗon men e maɓɓe si tawi on wallitotako men si on wallitotako men onomo ɓe ga senerde duwa faalaɓe démission nden huuli jooɗoɗe nder ton min yaha men nanga koye mon nden fop mono goto goto ko ɗum mi marno komi yewta ɗo à très bientôt inchallah prochaine live mi ara ɗo mi yewta en détail de plus ko nenirajo on waɗani en ko